Oya ntago biratangira kujya. Ubu ni ishusho bisanzwe. Komeza. We komeza. Yes. Ikaze kuri channel yacu nk'ibisanzwe ya Kenji TV. Rero muri kubibona ukuntu tuhekanye kuri moto imwe turi abantu batatu. Kumvishe inkuru idasanzwe batubwira bati ku kibuga hari umwana uri gukora ibidasanzwe. Ari gutwara moto mu buryo budasanzwe, umwana ukiri muto. Umwana duhaye show, reka tugereyo rero turebe ukuntu bimeze. Nibagire gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tubone igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi. Rero reka tubibone amaso ku maso. Murakoze, reka dutangire. Wow, ngagenda. Komeza ugende. Kazi azi kwangaje. Uriya mwana nubwo wagira impungenge kakukubitira moto hasi. Icyo ninde waguye? Oya ntago biratangira kujya. Ubu ni ishusho bisanzwe. Komeza. We komeza. Igira ikinyabiziga sha naye. Iri guturasa kanyara. Iyo ikugwaho rwose kandi ukumbwa ati uri umuntu ukunda avugira ati genda ahubwo neza nyine. Ariko yayikoze. Nashaka gupfira mutumba. Oya buriya ari kumenya man. Buriya rega kwiga moto ni ugutwara. Ni ugutinyuka mu gihe utwaye nibwo uyimenya. Ntabwo uyimenyera mu kugira gute mu kuyivuga ngo ndi kuyibona. Agiye neza rwose. Ari kwitonda. Komeza. Bonye mwana uzi moto. None se man ibyo ukora urabizi? Ubu imaze igihe kingana iki wiga moto? Amezi 3. Amezi 3. Ariko mbonye uyizi ibyanyabyo. Ufite imyaka ingahe? 14. Ukaba uzi moto kuri uru rwego. Sha felicitation kabisa.